Good morning, sir. Chain. Morning, sir. Morning. Morning, sir. Sir, lang. Near tidak di sana? Good morning. Malam. Sir. Bang, papa siapa sih nanti? Ini coba kering doang ikut nanti kan ada. Nonton alang nonton Alvin men orang mana dia di ziarah komen kiri zaman alang foto RJMP kuda. Ego mana paper tu? Ini alang mobile tu nampak macam tu. Ini. Jauh sampai. Deh, anak drama. Alat tu bila tak ada ya, menolong tu bila tak. Oh, alah. Nang cewek lo urut deh. Wan om yang lo. Bom. Kita KHORSING TERANG, first CEM, the then Carbang District Council. Đây, pinier ni pinier ju nang pan, antu saya kiti yang untuk pondri mosa pondri mitri pondri melang pondri klaim thanu non kita thanu non antu se putakan rupi unang dia cap unang ji lasi karbiang long non autonomous state chot lang autonomous district chot lang autonomous state ke pilong ya panan tanang sibiti tanang ko sore tanang ko asinang piri na petek na po na pire na ko eh
To kindly do the honor and release on this occasion, and after that we'll distribute to all. Eltum KHORSING TERANG Khan Kachikimu Along Sapsu Alang Phan Alang Likai Lamu Kihek Pen Eltum Bangso Milo in Pupon Tanglo to Manpeng itu Alwi Sarpul and Alhi Tumpen Lapen Kado We Pantame Long Sopi Tum Cheronsi La Kado We Lang Pon Bompo Zero particular. At the very outset, we'll have Kataram by Sri Harsing Hanse, Secretary Hempu Mukrang Adorbar. Jongsi Harsing Hanse, Kongchun Bang, Hempu Mukrang Adorbar. Nangli Edlo Pulute, Alangli Pen, Kataram Asa, Pabitra Kakuti. Then we have Guru Granth Sahib by Sri Dayal Singh. Tarjong si hidup atau berende, lima sinara atau marada, mondu atau berende, lima atau ani tinggi, asod atau berende, lima atau birke, cepayan tinggi. Dorongnya akan diklaim apa kanci atau kanci atau berende, lima atau ingkranji, kambing sote atau berende. Imahalatun angin so langgi, ni intir eratun rene, imahalatun arna makan tek langgi, ni kepang sam eratun rene, imahalatun apan arna masomar kusi yathamgi. Dhoromia kam keklem apot, kacene kekoatun rene, ima sinara alatun arab. Mone penapot nanditun apan apin ren. Acemnek betul, akhir joy Z, isi nori doang atau gue kehidupan alam, mengkebok tabah yang itu berani. Jehovah menyorong pertama, lima sini akad yang itu anong itu. Lo yata shadamidvride asharam prayo, rachitaro dive dive devanam bhadram sumate. Rijoyitang devanam ratiravino nirevetang devanam sankhyamupasatimang Bayam mayo pratiranto divasetanya purvayani vida Homahe bayam bhagam mitramatiting dakshamasrating Haryamanang madunang sumam ashvina shaswatina subhakang Mayaskaratam tano bhuvatu maya Akal Murat Ajoni Sevan Gur Parsad Jap Adi Sach Jugadi Sach Hai Bhi Sach Nanak Hosi Bhi Sach Soche Sochna Hove Je Soche Rakhwat Soppe Sochna Hove Je Lai Raha Virat Bhokya Bhokna Vite Je Vanna Puryapat Sahachan palak hoye, taik nasalena, kibe sasyala hoye, kibe kure tutte pal, hukme rajai sanna, nanak likyana, hukme hovne akar, hukum na kaya jai, hukme hovne jai, hukme mile badiyai, hukme uttam nesh, hukme lek duk sukh paye, ekna hukme bakshe se, ek ke hukum sada pavaye, hukme andar sawaye.
الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات Em cứ mạnh trên là CEM mạnh trên là cái gì đâu đi mà là vậy cái gì đâu phát mà là vậy đâu đi chân là vậy Zoom mà bên mà tung nào. Automatic. Alam bir. Alimen tok tela. Tapi dong. Dak automatic ni kira tak hem tu om. Alimen tok tela deh. Kita nang chơi quả sâm bây giờ. Kali malah long bir mà thì chắc. Chọn ma khó nào vậy. Hitung ăn hitung ăn rồi thì nàng đi cung đi nó rồi nàng đi cung cho mà rồi nàng đi lông kia rồi nàng đi lông cho mà rồi Sao Hari Aura Krishna Hangara Guru Hari Shri Krishnaya Namaha. Ake ajin soron pilo nang hanti soron ding tha or
jai paprang po la so kile tum ang thun ka prek dun thuna sila lam ge than ji apana speaker ayu kisik megi kansi kachini la KHORSING TERANG Pemilih mata hemasor kedoan itu KHORSING TERANG apan kimo long lam the ke than ni puke ke ma thasung krung alam the pinak lo athi alang li kachikimo alang li pir the pen kachiu arong kachiboy hudanta ni tungi mahang thek dun delang tum penaka basi alang li phan ke thek dun long kachini dun long polam the ke halloween alam lo kasi ko pima kachini son anta me ke tok pen ke thek pon long ke por hi dun long hala bang solam the en chon lo ba la supena prang ke alang li tum phan ke tumo son si nil po tum ke nang than ba nil pu song bi tanang than song bi nil tum bi he ko chuki hola nil pu to hen tum dorak ke pasal so salamang than KHORSING TERANG lam hala lam the lo hala lam the bang ke ni li chini wong polam kali lo kadu gawi ni tum ka por hilong ka thek long la solam te polo la si alang li phan ni li chini wong alam si ka than mudulang polam the ka wi lo oi phis na mi tum ka chini ai ban ka la lo non pen kan proxike ba prang alang li tum pi thi ke do na hut ke kar biang long ke pa phik pik bakar biang long halak so ke jila ki mi gelong district ki mi gelong ki ja pon ye tum ta munit avelo ki thekere avelo kachini bang avelo bakar biak he matame ki du chi hi jam lang non solan kaching room puta ka dilang aposi komat ma kar biang long lo ke du ang bong klo tang tai mang alang ditum hello ke thek lo kere lo alang tum hello kachini abang kulo alang tum si ke pangrung ke pangcheng abang ko tum lo sila song bong penili kaningji nangi alam theban ngala halo tum karbia khe phan alang tum akeja KHORSING TERANG penakeja samsung sing ti songbe mundiram lang ni alang tum lo ke porhi hut pen kachini kachitong pana joy ni alang tum Uthora P 1951 ahud Mikir Hills pen Dima NC Hills district long na pep halamang Soviet pen P ke uthor autonomous council ke long district council ke long hala sote pang ke pangrum nan pu gelang tum si ipangcheng tum lo kasi la soprang lang hanlay ko people si Karbeng long autonomous council district council CEM ke paman ma polam theke ran lo Bharat Sadhin hang bo mahut British atum Indian apan reform isi pen reform do tela songbong pen isi ge isi significant reform bang 1935 government of India Act halabang so Act ke do teng pen pu Assam province of Handame isi provincial isi council legislative council ke padu labang so bang dulo hala songbong pen itum dak excluded pen partially excluded area phanda isi asid MLC isi asid padu pon lo salang so haura election ke padu hut ke alang liphan alang lisi itum Karbeng long pur tema ba excluded partially excluded area asid bangke itum ladak KHORSING TERANG sila so MLC asid haidun lo so pena phi itum chini lo 1947 Sadhin long lok pen phi puthot constituent assembly seng lo constituent assembly ke padu ahut alang li directly constituent assembly la member kali wo phit sitame ako puthot excluded partially excluded la pen po Assam hills area tribal area la bangso puthat advisory committee la bangso kiseng pon gopinath bordoloi alang phan pu ki pek pon dolo hala bangso gopinath bordoloi la sponsor advisory committee along pa bordoloi committee pu tel tum kachini long hala bangso along bangke puthot KHORSING TERANG alang phantame hala so bordoloi committee lo bangke member pon thulo alang tum lahai kaching bai ching saya joni si la so partially excluded area phana bangke tum bakar bi tum phantame AC district council nangi polam theke lang tum
tamang so sub committee long kaching wai dun long ba alam phe ki pali dun long ajo nei si puthot ha so bordoloi a sub committee tumta ko puthot constituent assembly aphan si alam phe ki pali long pena jo nei si pini de tum tamang so district council ki chelong dun long po bang ke la bang so ang thun si bang lo la si arang tum sang ya pon tum lo kasi naturally hala so ei dum district council long lok pena phi ke komal onte CEM ke manji ba election abi aprang kumalo lahai chairman deputy chairman ke manji po kamul te kangwai kasik sakdo asilum chini long loyal tum las mangso council election abi aprang chairman tum ke CS board dak Mikir district DC fan peglo ba deputy chairman tum Jiwon Chandra pathok apu Jonathan pathok fan se pekpon lo laso phi pen election pa do pen aphi kangwai pen so district council long CEM ke man cheng amang ke itung pini ke chimi kimupon KHORSING terang hanlo plus si alang itu makeja pen api si karbiang long alu non an karbiak he tum ke chingum long pu mangke alang itu segi pangrum athe nili pu tum nil tum manang than lo nil tum ta Sibsagor district kido tum lo prang Sibsagor district lo lahen ta wa pista me nil tum ke Mikir Hills seng det pena kita me Sibsagor district se pulang kasi halapuan ta me wang pe lun mek lo polam te dulu la solo aluna mata me nili pu kita ka so point ta ke alu long ta ke thapon long dulu salang tu wang pen sidak Sibsagor district lo ba no district long kadu kido karbian phan mithanga jila lu bang anoi pu ke pha alang tu mun si wang lo si karbian phan ke pangrum isi khay isi pangrum pugarang tum si klem lo masih pini ningkan tok sikap ke pleng alang le chiki mo ni iltum kadoi tame mo pen ni maroturi ha sering song pen apa pidunan polam thei cho hang lo la sinita la som thot si alang le phan ha chom rong me chom rong me pen alang le ini tu ma phan an su se hidu me nang tin nora non to bo ma kar biang long adu ya hoi pen seng lo kar bia khay phan jutang jubat lamen lam chong kadu ka long ke claim kita malong akhir jumi nang pi bon po akhir jumi cho hang si niliti hek pe nilam thi ansing kon tolo pardon Chorupar Piglo Tengaching Hon Honorable EM in charge Art and Culture Department Karbiang Thomas Council Sir Jorong Thar Amli Dinis Center Am Thei Parjupon po On Pusar KHORSING terang ame kici matang pe karjong kici arni litum so cikimu pon ame long cetong pon iltum karbiang long Thomas Council CEM karbi hiromuni Dr. Tuliam Long ke hai mailong cetong rapet MLA dipu ke hai bidasing leng mailong cetong pon karbiang long Thomas Council chairman na ke hai Raju Tiso EM ke hai atum MEC ke hai atum pen ex MLA ke hai Lindoning ti pen danglok da karbiang long Thomas Council secretary la pen de staff atuman aru aji ei কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা ডিফুৰ পুৰণি বাহিন্দা ৰাইজ আজি এই অনুষ্ঠানত আমি বিশেষকৈ KHORSING তেৰাং এখেতৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি ৰাইজ আৰু কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা সমূহ ৰাইজক আজি এই দিনটো আমি দেখিবলৈ পোৱা বা উপভোগ কৰিব পোৱা এই খুনিকৰ্জন হৈছে KHORSING তেৰাং আৰু এখেতৰ টিম এখেতৰ বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যৰ পৰিক্ৰমা তেওঁলোকে কি MLC Member of Legislative Council Betahini Kemanabangpu Mikir Hills Track Consensi
pen la pen ke alangli first assembly of Assam first Mikir Hills East Consensi pen 1951 ningkan Bharat Kristal Kepra ningkan Phokerai si alangli ki cheng si MLA ang hoi elected pen ke chakun nabang thu la pen ke alangli ke cheng si Karbiang Long United Mikil Hills and North Kachar Hills District North Kachar Hills Autonomous District la so a CEM ke manceng abang thu ili tum ka ching honai ning ka chethenai Karlitang KHORSING TERANG Indeng Choksikera Indeng Choksikep Kachikemo Arni Pini Itu Malong Bang Rapet Cetong Rapet Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiso Kehai MLA Dorsing MLA Bidasing Lenga Kehai MLA Dorsing Noha Kehai Karbiang Long Autonomous Council Nilong Kamnang Klen Rapet Dia Fing Maslai Kehai Surjurong para kahai, bilimon kaklaria kahai, dan dipu LA dipu emisi konsensi emisi unity mu kahai, pendanglok abarim MLA lingduning tia kahai pendanglok emisi CEM mudram lekhe kahai emisi sorbon telenga Bebengaring ma ke hai pen danglok Port Mosuri Dhaneswar India ke hai la pen ke Karbiang Long Autonomous Council Secretary Sim Daru pen chenglok Nirupuma Timung pen chenglok Joint Secretary Deputy Secretary Officers ke doan la pen ke staff ke doan la pen ke dak pini kachopapon dak Arnam Kardom abang pugang pi doan aprang sinal tumhan dak ke to ko be banta pini kacheke morni jitong rapet atum bhaning aklong pen suri-suri kardom pajir lo kardom pini ke na tuma chini lo ile tum amata niliptang jong ta me penana bang pugang pi tum than lo Karbiang Long Autonomous Council Art and Culture Department EM Surjurong para kahai tame penana lampa jermi pen alang tame thang lo je KHORSING terang me hang ke thek lagi 1906 an kan sa me hang ke thek ni kan Bharat Kristal Kepra ni chokan ni kan sa nang le me hang ke thek laben la sopil the lang li doi ningkan Bharat Kristal Kepra ningkan Phokera phon ningkan si pinial ni Pialang li la so pilthi ben ni tum benang chi o kang lo tala pilthi ke do sek ta pialang li district long nang yi pen chenglok ye tum hawar kacherai long nangji karbi tum dai me thang jutang jubat pen chenglok e me thang pen deng sumpot pen chenglok elami ki choglim walang li mathasi alang li district hang lo anu tin na chini alang li district ke hang alang li long ka cherab dun Samson Singh ki pen cheng lo Sar Singh teron langkung habi pen cheng lo la pen ke alang li long je David long hi pen cheng lo Song bi pen cheng lo Muniram lang ni pen cheng lo KHORSING ti pen cheng lo penana bang phubang pie tum ke ala suhut cherab dun lo Terabdun pen alang li abhake la soprang district long le prang la sopil the pen chi o lo alang li bang ke yata district ta pilong kang lo 1951 17 November ni ala suge United Mikil Hills and North Kachar Hills Autonomous District United Mikil Hills and North Kachar Hills Autonomous District si alang il tumhan nang pilo alang leadership ke Japan pen ke tum ke an kinda chini la selang phani li chukoi mo me tone pilthi dutik
la so phi bang ke alang li 1951 aning kan alang li Assam legislative along alang li first Assam ado tin na chini la ke dak do pro to mana chini lo ke cheng si Mikir Hills East Consensi ala sa Mikir Hills East Consensi along penalang li election jo pate dong lo MLA ke man cheng alang li hino la ke iltum karditang horsing terang alang li la so phi bang alang li dak iltum autonomous council nangji pusi iltum han alang li chipiduk pen alang leadership alang li chupoduk pen alang li jirpo tu mohen ni ka teram sarsing terong langkung habi pen cenglot pen anabang pubang pitu mencelang pen alang li iltum Karbiang Long Phan United Mikil Hills and North Kachar Hills Autonomous Council na pemal Autonomous District Council alang li leadership hoi pen mansi alang si kiceng si a CEM kami alang li nang man MLA ta malo CEM ta nang man la si la sona bang pu mohet dorsing lo hang kita asona ka sa visions ke ta munit etum Karbiang Long Phan alang li si sia porkemo momo pertheru bretik siningru bretik ke tum chiklo arni dotik ke tum ke horsing terang phana sona bang pu gel tum ke chiki mover nangi la alang li hirjume alang li ke claim de dam ilitum ke thekonde ta ke doan ge an tina thekonde mohet ilitum MLA ilitang jong lam ni ji bida singling ak hai tame a family hoi pen adonara hoi pen ni bu talang li ta thekonde lasi sita ilitum alang li ke claim ke dam isa purkimo isa history ilitum chini pen se ilitum ke lahai pangbar pen si bang hantar ju pen si abake tok gir pen tolo lasi ilitum ke chiki mover lasi la sona bang thu tum ilitum komola hola so ke ilitum han ka kam khe tum ta komo song da kompik aga prega song ham phanga song na kompik lasi ke hang na joy ke lo ningi sipet in thin sipet si hang ra pet claim ra pet si district along lo council along lo district along lo council along lo kichi kam khe ma bang bedelo chiputa ta bang bedelo ka chiputot ke kam khe la so jutang bang bedelo so bang vil det la so ke la so da bil la so ke me ethe nona bang ke kali nona hem prek ke hang la selang li phan li chunungri mo banda udakta longni lo kartong non Karbiang Long li tum nang li vita isibet ni li vita isibet open alam kartom an lang pakala bhakti tom tum menai lo kartom iltum lang thiri alang tum ka kataram bang mi pik ka liberal pik lang tum bhakti tom ban choro le tasi nang li vita isibet ni li okta isibet nang li okta isibet karbi le karbi tasi le tum ajil dinglui pen ka song ka ni li je karbi atung jara sain ding le claim puta non hor bage ka chkham khe hola sor ke thekere tumna dolok ke mia thekere le hola sor ke ka chingrum la pen ka chekroi la pen ka pelong dia thekere ka chingri nona thekere abang ke mane yo se ke mesen na sang ding claim lo polong te karbelo to no mas council lo ne claim ke da mesen sim darobo hola phan kham khe nangi la phan pater nangi pa saur nangi bu pini son da pa bonli po thela ke arling pinake ethi tolo la son example si alang li bana petel alang li chini lo penantum social media long ta son petel lo non tabele tom porthimia ke mang party dhorom ji ku pin nona singason men ke long cheng bang thu la ke atumi alo solo ki picheng bang ke hola so ki picheng long le pota ki pi bang ke non ki picheng long le pota ki pon cheng bang ke alo sola ke da singason konsensia long kai ki li to man nang putot sisidor pang tang nang po bang thu women wing bang se long cheng ki picheng la tum yi tum ki pupe sim taro ke hai ta long le pota la tum hane pinyang ni pupe ni tum da pupe ingo so tum man de piet na sida kham ke dun set
dia kimi long le pota ke lage politics pathunan ne laso bi pie horat na me hala da bangke dhana do set Karbiang Autonomous Council pen ki pipon sim daro tumi claim land revenue department ki pipon apota ke lage duplicate apota lage wakar si putu la sini likai da puerti hempre ke hanga porque mo karbi tumi kulpo idum karbi tumi kulpo karbi tumke ijang krungjang lijang hanjang tungjang kulpo likum ke ta kulpo ambong ildum karbi de karbi tala so kaching hona be ihur si hempre ke hang ke karbi kulpo de kurni be te pinjong ke na rong solo lage long te lage as sierong na solo lage kas komorong karbi anglong karbi phansi hempre ke hang pi karbi anglong rar phansi hempre ke hang karbi khai phansi hempre ke hang sita karbi yang mong ska che chok ka theng hempre ke chipri ka chu boy kut ke la ke living in champul ke yo ka chini lage te la son lo pulong de le tum ke man kiru akam roson si ki chunji la sin le anam ka dom wen khorsing terang ke hai phang ka litang je la sona jutang lang no bang ke nang le pon lab no pabi er no pusni pu el to mo ka chingri ke chok che anan ta me tu che pe keng ben ke chok ji phang ka bori ji sang deng li si ben il tum klem na la lo plong de tum border ai su pen cheng lok long le phelang ai su pen cheng lok hem pre ka je ring group pen ke che song ai su pen cheng lok ka pre ka sang de klem ji pulong de tum ning si Ajaran baik bangsa pun dan konpo. Good morning, sir, and good morning, all of you. Respected sir, thanks for giving me opportunity to speak before you. A word of thanks. Let's say pini kato ko vek chitong toxic pan gain kachikimo pini tap asayang deng nilu kato ko viten kachikimo along malingang chitong dun pen itum angdian don kato ko vi itum akarjong pan apu pirong padodon pamepen itum karbiang long arakapan puthot a hirjumi nang pidum je pan itum hirjumi hang ape sir nangli nang chitong dun pot Karbiang Long Autonomous Council Art and Culture Department dan nangli pan suri kurang tu pajalo sir dan tu MLA dan itum long pini nang chitong dun MLA bahini tu ronghan sir lapan England sir nang chitong dun nang chitong dun pen dak son listen to some lam thi nang tum nang thanen pen nang mum dun pen itum kadu ko dak anti siang kon si tum doropet klang ka pela sir asang tum banda Art and Culture Department pen sa nang tum han suri ehir jumenang pilo anparta tum dolang Karbiang Long Autonomous Council Speaker tiso sir nang istam ya porn si pidun pen pini chikimo mai long nang pidun pen RD do lam ado ko ve kum dak chi ki than ra pet lo isnang ni phanda kurwang thu paje Padmasri sir dan pini tum ka chopha ahin pen kardom kardi akuru sar tum do parga pini daga chitong tun an ethegi ding secretary a joint secretary officers don aphan stameli an diang don bane phonga chi pura petlo nal tum stame and the first MLA from this part of Assam. And before that, I want to extend my heartiest thanks to our Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, and our Honorable Chief Executive of Karbiang Autonomous Council, Dr. Dudura Mohan, for declaring from Ker Puja as the restricted holiday of Assam. Council panel declared kali, it is a historic moment. It is a memorable day. It is a proud moment for all of us. Before that, no such the state holiday was declared. And recently, I have seen in the YouTube that this holiday was declared
for the interest of the entire Karbi people. So we are grateful to the Chief Minister of Assam as well as the Chief Executive Member of Karbi, Dr. Rahman. Thank you, sir. We have the responsibility to inaugurate the poem recitation written on KHORSING TERANG. KHORSING TERANG was a great leader, as you know. Today we are remembering, we are recollecting the achievement during those days we have received from through KHORSING TERANG. Not only KHORSING TERANG, there are so many leaders. আপোনালোকে জানে অকল KHORSING TERANGৰ কথা ক'লে নহ'ব, চেমচং সিংৰ কথা আমি ক'ব লাগিব, গতিকে CEM ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা সংবিৰ কথা আমি ক'ব লাগিব, চাৰ্চিং তেৰণ হাবি হাংকুং হাবি তেখেতৰ কথা আমি ক'ব লাগিব, ঠিক এদৰে বাৰিল ডেভিড লংহিৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। আঠেইমাল পঢ়াল যে এইটো কথাটো এনেকুৱা যে সেই সময়ত তেখেতসকলৰ যদি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নথকা হ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো বৰ্তমান তেতিয়া মিকিৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লে হয়। কাৰণ এইটো যদি আপুনি কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিৰ ষ্টেটমেণ্টটো যদি আপোনালোকে পঢ়ে তাত দেখিব লাংটুং হাবিৰ বিৰাট সাহসী মানুহ আছিলে, তেখেতে ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে ইজ দ্য ওৱান a great leader, an inspiring motivating person. He coaches and develops the potential of others. A great leader identifies urgent needs and opportunities for the future. A great leader is open to new ideas and experiences from others. A great leader does it right, takes action, and stays focused on peace and development. A great leader analyzes information and solves problems, applies his depth of knowledge and experience to challenges of life. এই কথাটো মই বেছি কোৱা কথা নহয়, সন্মুখত ক'ব নালাগে, তথাপি বৰ্তমান ডক্টৰ তৰাং হাঙৰ জীৱনৰ লগত অলপ মিলা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ বহুত আমি আগতে কাউন্সিল ইয়াতে পাতাৰ সময়ত বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়, যাম নে নাযাম, বন্ধ কৰি দিছে, কিবা গণ্ডগোল হ'ব পাৰে নেকি, কিবা অঘটন ঘটিব পাৰে, আমি ভয়ে ভয়ে আহোঁ সেই সময়ত। এতিয়া আমি ফ্ৰীত আহিছোঁ, আনন্দেৰে আহিছোঁ, ফূৰ্তিত আহিছোঁ, কোনো ইয়াত ভয় বা ভাৱ তেনেকুৱা নাই। গতিকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ তেখেতে যিটো দায়িত্ব বা যিটো ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে আৰু ছাকচেছফুলি যিটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ। এ গ্ৰেট লিডাৰ builds connection and involves people, develops supportive and service-oriented works for mankind. A great leader meets the immediate needs of others, takes a practical approach to problems of human race. A great leader inspires others, motivates individuals for the future. He trains and develops the potential of others, identifies future needs and opportunities of the common heart. Great leaders are not born. Great leaders are not born, they are made. জন্মৰ পৰা লিডাৰ হৈ নাহে, ইয়াত ৰাইজে তেখেতৰ যিটো চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত ভাল যদি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰে অট'মেটিক তেখেতে লিডাৰ হ'ব। এতিয়া আমাৰ MLA চাহাবে কৈছে, ইংলেণ্ড চাহাবে যে 11 বছৰ হৈছে বুলি কৈছে তেখেতে, কিন্তু সঁচা কথা কৈছে যে অট'নমাছ ষ্টেট নোপোৱালৈকে হয়তো একেতে থাকিব লাগিব, আৰু যদি নহয় অট'নমাছ ষ্টেট পোৱাও দিগদাৰ আছে যেন পাইছিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এজ এ লিটাৰেৰী মানে লাইনৰ মানুহ হিচাপে আমাৰ যিটো কাৰ্বি ভাষাটো স্ক্ৰিপ্টৰ কাৰণে কিবা হেৰি হৈ আছে বুলি কয়, সেইটো 8 শ্বিডিউলত হোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আপোনালোকে আৰু সময় যদি নহয় সেইটো ভৱিষ্যত নহ'ব নালাগে। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং আঠাই আছিন ৰেংডক ৰেণী কাৰ্বি লংৰি নাংচি চেংকাং কাৰ্বি লংৰি আৱে কাৰ্বি মেথাঙা লংৰি তেতিয়া নাছিলে, নাংচি হাংলিন লংৰি কাৰ্বি চেমচং খৰচিং ঠাই তেৰিম লাচি কিম নাং লাচি কিমো নাংফান তিনি। আমি সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ স্মৃতিটো হেৰি কৰি আছোঁ। চৰণ বেংথা তেৰাং
KHORSING soron pilo nang pan pini milur ben mir nang pan pajir nang sikai tekang kaya milur bakar verji kaya me tengtom pamet dang ne kaya me tengtom ni surita pathang verna karbilongri nang hello karbilongri cari ceng apinpo council kejar ceng akleng sarpo manlo keceng si member tepo kaya ni joke nang li hello la sini tum nang pan timo soron bengkana soron kilo kainang kaya milu bakar lo nang patheang nang karbilongri cinghon lo nang cerap lo nang damrap lo nang lutie krong ingtu lo nang karbiang long pangtang lo nang karbiasong KHORSING terang ahok karbiang long akayacin amsinili cok cisa hir lo turu lo CEM sarta nalum akathi di tu mata ubihon lo bu o karbi chehe manri manang ili misosi donang ili sengisi donang ili klaivet phamri thirap rengrap chithesi nang okpen iwi isivet karbi o karbi chehe manri donang ili misosi donang ili sengisi rengdok perengi lalo lapen ke non kapanong thua hirgir lagela itu ma pi kimo pon KHORSING terang pharmang akeng bot wang tha dak inglong arit wang tha dak inglong arit ariri thoi pi ajaidi thoi doji ma inglong tom doji ma do thai pu an do me ilongri do pet ladak do ning isi cetak awi kiduk pen kiri do det ili do me ning isi klemra do dak sengwet isi cetak nang ni purpo ili purpo angbong dome kacingri pak nang ne kaprek alongri longri isi khaita isi elam isi boche angri laan kimi la elongri masi kim kang bangso longri cetan nangkok piniarani lake madlo ili cini banghu doan ili KHORSING terang ipu kiri adun dolang Samson sing inti piniarni cikimo ili cetong dunang angdi si carco dunang itirim barim tirtheru retik kimo werna donang ili thirthip elongri ansi doji sengme meri puan chongduk ili tirim ili ahok lola Samson KHORSING atirim tirim thirwet donang ili eseng isi KHORSING Samson amen ili rimwer biwet kimower nagi lan helo nili hergi ansi ingtom pongkohu arban কবিতাটোৰ শিৰোনাম সংগ্ৰামী নেতাৰ জয়ধ্বনি হে বিপ্লৱী সত্তা তোমাক জনাইছো শতকোটি প্ৰণাম কাৰ্বি জাতিৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি স্বজাতিৰ ৰাখিলা মান যাওঁতি যুগলৈ খ্যাতি ৰাখি গাই গলা জয়ৰ গান
সিংহাসন পাহাৰৰ পৰা নামি আহি গঠন কৰিলা মিকিৰ পাহাৰ জিলা, কৰি গলা বহু সংগ্ৰাম। আজি সকলোৱে তোমাক শুৱৰিছোঁ, কৰিছোঁ সংগ্ৰামী নেতাৰ জয়ধ্বনি। মিকিৰ পাহাৰ জিলাৰ প্ৰথম জনা মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ সন্মান শিৰত লৈ কৰিলা দেশবাসীৰ সেৱা, স্বজাতিক জাগ্ৰত কৰি আগুৱাই নিলা। তোমাৰ কৰ্মৰে আজি ধন্য কাৰ্বি আংলং, তোমাৰ সাহস, তোমাৰ পৰিশ্ৰম, সততা আৰু ত্যাগেৰে সজ্জিত কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্ত পৰিষদ, য'ত আজি সমন্বয়, শান্তি, সৌম্য বিৰাজমান। হে পুণ্যাত্মা, তোমাৰ আশীৰ্বাদ লাগে যাতে কাৰ্বি ভূমি সদা সুৰক্ষিত হয়। হাজাৰ শত্ৰুক পৰাজয় কৰি মূৰ তুলি বুকু তুলি ক'ব পাৰোঁ আমি কাৰ্বি সন্তান বুলি। কাৰ্বি জাতিৰ তেজে তেজে প্ৰবাহিত হওক তোমাৰেই আদৰ্শ, স্বদেশ স্বজাতিক ভাল পোৱাৰ সংগ্ৰামী মন। তোমাৰ শাসিত ৰাজ্য আৰু প্ৰজাই তোমাৰ জয়ধ্বনি গাইছে। হে মহামানৱ, তোমাৰ মহানুভৱতা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ এখন জিলা আছে স্বায়ত্ত পৰিষদ, এই গৌৰৱ তোমাৰে দান। আমাৰ অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰি যাম, নকৰোঁ কাৰোলৈকে ভয়, নকৰোঁ কাৰোলৈকে সংকোচ। তোমাৰ প্ৰেৰণাৰে ওলাই আহক আন 10জন খৰচিং তেৰাং, ৰক্ষা কৰি যাওক মাতৃভূমি কাৰ্বি আংলং। গাই যাম আমি তোমাৰে জয় গান, কৰি যাম আমি তোমাৰে জয় ধ্বনি যুগ যুগান্তৰলৈ। য'তে আছা শান্তিত থাকা, জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। কাৰ্ডম। অৰণ্য শিল্পী তুমি, নীলাপাহাৰৰ মালিক সন্ধানী বুদ্ধ তুমি, কথাৰ অৰণ্য চন্দন সুগন্ধি, জীৱন সত্য অমৃতসম তীখাৰ ছবি। পৃথিৱীৰ খিৰিকীৰে হৃদয়ৰ শুনিতৰে অনুভৱ কৰিছোঁ খাটি খোৱা জনতাৰ নিনাদ। পৃথিৱীৰ অসুখ এই একে আখৰা পেৰণি জীৱন ছবি। তুমি সাকুৰং বাকু সুগন্ধি নিগনাভি, প্ৰশস্তি গীত নহয় এয়া, আত্ম উপলব্ধিৰ অপূৰ্ব জংকাৰ। অনন্ত মহাকাব্যিক যাত্ৰাৰ সাক্ষী আমি, শেষ প্ৰজন্ম নহয় দিগন্তত পৌৱা স্নেহে ৰঙীন আবিৰ সানিছে। ধন্যবাদ। কাৰ্ডম। Hejir amen lake the bright star. Lapu hello hejir ke? A star came and lit the Karbi land with its pleasant light, taking forward the people on the journey to a new era, a new age of unity and epoch of progress. He shone so bright and making more stars to create a constellation as strong and bright as Saptarishi. The star, the leader, winning hearts, building trust, had a dream to transform the land and take it to new heights. A fortunate tribe are we to have had a leader as he. He moved the hills and was eyeing for the mountains, the rivers he had conquered, and willing to measure the seas. The people, having so much hopes to follow him on that new journey. But the merciless agent called fate had a very different end to the tale. The bright star vanished from the universe and never to appear again. And the constellation had the big gap to remain empty forever. Yet the light he emitted still grow. Yet the light he emitted still grow and still strong enough to spark new flames. Thank you.